ubuphelele media. Khokheli ingwele ingcwala ngimkhokheli umkhokheli oyingcwele ngiuhlabelela ngibuka ngapha ngasepulpit ngifuna ukubona lo pende wami engulethile ukuthi uzongena kuphi la. Amen. Lamabhakede amathathu umshumayeli wenkosi obukhuluma ngawami. Amen. Angithi phela esontweni asidlali bantwana benkosi. Amen. Futhi thina esigqoka kanje kufanele kube yithina esikhomba indlela. Uyabona nje kuthiwa abathethwa nabakhona zibahamba kanje ngibuya kwamthethwa ethembelizayo. Ngifike ngashiya umnikelo ofanayo nengizowushiya la ekhaya. Amen. Hayi ngoba nginemali. Kodwa ekhaya kithi kunezinto ezingihluphayo. Engifisa ukuthi uNkulunkulu manginikela ngibone. Amen. Anginantshumayelo mina nginalutho nje. Ngoba ngithe kubathethwa bethi bacela ngize ethembelizayo ngithi ngishiye kithi eThokozana bathi hayi umzibo ngikhwanazi wena umkhwanazi uhlala naye ngathi naye kulungile ngizomziba umkhwanazi ngahamba ngaya khona ekseni umkhwanazi ngangakutshela lutho nawe ngayithulela ungibalekela izolo emhlanganweni besinawa asiyeke ke leyo. Kodwa abantwana benkosi silapha namhlanje umuntu ngumuntu la khona ithende lalilapha ezantsi ngafikela ngaleyo shona kanje ngahlabelela ingoma ethi siyazidinga ezokumbonga thina ababiziweyo sasabela. Uyabona make wabizwa kwabizwa igama lakho kwasabela wena ungabuza ukuthi ubani akasabelanga ngane ngani kubizwe wena. Manje ke ngithe mangiphambi kwenkosi ngolwesine ngibike bengubika kwakithi wathi ngathini kwemfundisi sengikhohlwa ubaba ushiya into eziningi uthi ngathi kuwe uma ngabe wenza into wena uyokwehlelwa into enkulu embi nenhle. Uma unikela ke unganikeli ngemali encane. Wena ufanele ukunikela ngemali encane. Yingakho ke mkhwanazi ngithi hayi sengiyizinto ebengizoyenza eThokozana sengiqedile amabhakede amathathu azongena la wethu uyifuna ngocash send noma uyifuna manje ngocash ngizokwenza okukodwa kokuzoshiwo la ukuze kithi bantwana benkosi kithi inhlupheke kithi lokhu wazalwa inhlupheke kithi. Uyabona ke inhlupheke kithi yoqedwa into eyodwa ukuthi uma kuza uNkulunkulu eThokozana ngihambe ngiyonikela eThokozana ukuze intokozo ibe kuphi ibe kwajele. Uma kuza uNkulunkulu ethembelizayo ukuze abantu engibazele bebe nethemba lempilo enhle ufune ngihambe ngiyethembelizayo ukuze lifike ithemba kubo. Amen. Ake sewuyeke lo moya manje wokuthi uma kunikelwa wena ufake izibuko bengicolela bafake izibuko ufake izibuko ucinga ukuthi obana bakhona obana bangekho kufuneka wena. Ngakho ke akukuningi baba uMdletshe futhi asikwazi baba uMdletshe ukungakweseki wena ngoba thina saza lokwahlabisa kuthi uNkulunkulu kuphi ukwampukunyoni. Sazi ukuthi uNkulunkulu kwampukunyoni kule thina sazi ukuthi uNkulunkulu kwampukunyoni akushintshileke namanje uNkulunkulu kwampukunyoni. Njengoba ushembeza ungena abantwana benkosi ngiyayicelela nje ngingokwajele ake sithathe inhliziyo zethu sonke siyibeke lapha. Amen. Ukuze uNkulunkulu ezothuma esephakathi lapha uma usucimezile ushemba uzokubona ikhonana enhlizweni yakho. Sikho ke isikhathi abantwana benkosi esibhlungu la ebandleni njengabantu abanganikeli. Umlomo wabo mude kakhulu. Umuntu nje onganikeli ongayikhiphi imali ayisebenzayo ukhuluma kakhulu. Athi yini sihambe siyonikela kwaMpukunyoni abasekhona abantu bakwaMpukunyoni. Ushembe lozobe efikela ngizobe sengikhokhoba nembuzi imkhonazi khona la. Ngizobe sengikhokhoba nembuzi ngoba abashumayeli balelizwe benza umsebenzi. Ngizobe sengikhokhoba nembuzi ngisuka ngopetrol ka 30 rand wahlabisa. Manje mangahle ngenza ukuthi ubaba angangeni kwaMpukunyoni lembuzi ngizokhokhoba nayo ngishone kuphi khona. Uyabona kuma sesinikela abantwana benkosi
thatha nje umnikelo wakho wonke ubambe ngesandla noma ungeze ukukhipha kanye kanye ubambe ngesandla kuye belikhona ukubuyisela umnikelo phaketheni sizokhipha strategy sikahle lezi khipha nje umnikelo ubambe ngesandla bese uthi shembe nyazi bezulu uma ngabe sihalalisa kwampukunyoni ungena awukade wonke lamazeze asemzini kaBaba noBaba mkhulu aphela nje swe lawo mazeze sizele leyo ndaba nje bantwana benkosi babumdletshe babumgazi sikhonela lokho sizokuxhasa izwe lakwampukunyoni futhi ke umuntu uze ngeso le region siyafisa ukuthi uma ngabe wesefikela uThixo la ngaphakathi izinto ezintsha enizobe nizibona zenziwa ubaba umkhwanazi siyafisa ukuthi yonke imizi manje kungabibikho umuntu ozobuyela ekhaya kuthiwa ade semhlanganweni akaze afake ngisho iqatha lenyama akaze adle azaphuze ngisho amanzi sifuna kwenzeke lokho la kwaMpukunyoni sizokwenza futhi lokho ngakho ke intombi izentethelelo sengathi ngingabheka phansi mase ngizoshela into ngoba bayashutha abantu bazothumela ekhaya kuthiwa hayi kade sencoma into embi ngithi ngibona ngifike ngedwa kuzothiwa hayi kade sencoma into embi izentethelelo banjalo phela ufica umngani wakho ujobe lapho wayincoma cha ngiyanincoma nje bafowethu nibahle uNkulunkulu wanithethelela wanigeza nazi insizwa kufuneka silekelele ushembe sifake insipho nikhona mvangela vusana amehlo ke insizwa nibuke ngaphesheya uma sekunikelwa nike nina besound niyithathele nje intombi izentethelelo hambe zonke ke sibuke nje bafana bakithi le nkulumo njalo ngisho ukuthi ayiweli isiqiwo siyazidinga sokumonga tena abizwa sasabela bekuyila umazwi bantwana benkosi uShemba bengiphe wona uma ngabe uThixo esengena lapha babumdletshe ngomhla ka24 hayi siyeqa ngisho emsebenzini sifuna ukuthi baba sikubambise mgazi sifuna ukuthi sinibambise uma uNkulunkulu esephakathi komuzi wakwaMpukunyoni sifuna kujabule ngisho isihlahla ngisho inyoni ngisho inkomo ngisho amanzi ukuthi uNkulunkulu usekhona phakathi kwethu ilokho nje abantwana benkosi ayasinikele manje ingxoxo eyiningi umkhonazi zivala ziyoze sigodle nalopende nguphethe inkosi busiseni kuswini Ubuphelele media